Oh, yeah. Yeah? Siyang kasalit niya, cuman wain pun kayong isap. Ranawat sa bunmarwasan kay rin radio pun kayong 268. Pacuan-cuanan kita sa uksaj. Pasan pacuan yawang cuman wain pakanan pun kayong isap. Daliwali kan kalalan wain pun kay. Siyang cungal sakaratan kay pani. Kung mula niyar kala paraksaw pun kayo. Cungal sakaran wala pan kurinsanan kan ko. Pacuan-wan ko sa bunmarlakan, nalalaknan kaniya ko. Nabalap kay tikan koros nan paniyamumot sa chiya o government o ay chungal wawang chungal wain pon pa yun sa. Wow choror o sa ma-check up na wain pon pa karyawan kap na speaker sa kapong labalap o chungal wain pon pa yun sa daliwaligan kalalan wain pon pa. V6AH Radio, lakin pa chungal broadcast na rairan podcast sa wari sa kayo ay sa kunong ranwatch. Men pacuan chungalan kita so maksej kuyan pacuan kape so wala kayang chon way pagkanan pon pa yung sak ang nan live broadcast and liki mepit sa ma-check up na wain pon pa napan katsiyang pacuayang dan sa bulmarupot chento to and ranwatch Governor, State of the State message. Kapasanti, ni February sa gisu, parang kaunor yung katriya sa silo. Proportion to talk lab watch pan kung luya wisang dan chamber and legislature dalam kecot kalau nyawain pon pay. Ichungalan kita so magsat ko yan pacungan wulianti manual management and V6AH Radio. Kayo Nuwaw manulian tu poinin ko question net kaisak. Rujungata uya kupur question ti kaisak wat. Ranwat ni alam kapuri aisak isu paran kauno pariakit riaisak silu. Oranwat uya ran kapaisakan uya kupur question ti kaisak wat. Thailand kakadla motail low yute kapakap Oimen Patrawan Sergeant and Kalwatato Father Dave Andrew. Moncha poko icho kapekta child paros patot. Nan men kapesan internet live YouTube, live Facebook, cable TV channel rin sa Kriyaw, kumayat kasi niyang kachanses. Kailangan ng koras o live of child ng live broadcast na isukso. Kitray Patrawan Kapakap. Maing kot samat kalangan. Son wiepin mea koras, nan lang usampa. Komkin katin kupurki, pues en nantiong apapali muao sin sila riatakan koras. Yang aki wiepin nilimomikan koras, mesakin patuan kawaki yung komi. Maing komkin katin mangi, o kupuramawi mea koras, mesakin patuan wia, ong nikirtan sa pala momiway nan wain pompeyu. Ri, si patuan kapin kalangan ki yung komi, wan sa pala momi kupuramaw, ong tron wain pompeyu, rain par sa malaro, o si pil patuan pagpakita remwi, sa pala mo may kalangan, marain, o kaway. Ong Palian government in wayet sang metkol. Mang samat, sagin patuan kapor-por kin kom. Rikom katin korong at tungo pagpakwet ni maran at kaun o saong kamo, Jesus Christus. Amen. Kalangan patra rakati dahil patro ti kalanganan Thailand katla te patrola mo trail Aimen ulianti melel kala bako isyoko o way pa ko rin phone pay
o lukayang supplemental kabinan Pompey. The Honorable Reed Oliver on supplement State of the State message. Itungol sakaratan kay pani o wow tan kuburan irma katunilang son muyapen nanlang sap set o wow tobakaros. Itungol wow tan kuburan ereksyon pon piyu mon sapako iso ko likan ko nanalang ko nan kaniyay ko. Labalap ang palientriak, momotso o government. Patutong nantuan paswat itungol wawlap tan kuburan pot labanet nan markian winet. Patuan wawniki takasa nan markian win pinglap. Patuan wawniki isanankan matalinim. Patuan wawniki isanankan and Wayne Hu. Patuan wawniki Speaker and Legislature Honorable Marvin Yamanguchi, Vice Speaker Michael, Floor Leader Abraham, o Honorable Members in Legislature in Pohnpei Kaisak. Ibil patuan wow Toror o ang tangang kuburan Karyaon Kapinan Pohnpei, Honorable Francisco IOANIS, First Lady in Pohnpei, Second Lady in Pohnpei, itungal wow, tan kuburan son kopong lapalapin win Pohnpei, o yongamoy son kopongkan. Itungal wow and piltoke, sabal matay local chief executive kan meket, yang patuyang tatakan ranwat, yan kak palayang korusyan nan sakaratan wawat. Compliments and words of courtesy and appreciation and thank you for gracing us with your presence today. Dean of Diplomatic Corps, Her Excellency, Ambassador Joanne Cowley of Australia, His Excellency, Ambassador Ishashi Michikami, Ambassador of Japan, Charge d'Affaires, Madame Honorable Elisa Phipps, of the U.S. government, Mr. Cheng Weitao, Charge in the interim for China government. Etungal wow and toke Padre Dave, Israel kan mayang ket nan kalar Iran mut, Pilmen patuan waon ki cabinet member Karusian, mayang patuang tatagan Iran mut. Ibilmen ponese uliaben United Nations nan sabol matral kanta ka kapatapatin Micronesia yang agi Palau Marcel yeyi Honorable Yap Ben Yerden patuang katal Ranwood o Pilamen Pen Megan Pat Washington o Wulian OIA yeyi Miss Tania Harris Joshua patuan wawnaki Kaunen Migration Conservation Trust, the Honorable Mr. Willie Kostika. Kitail kan koros mi suto patawan, wow toro ren toke tuing school kan.
Mekinyang we are student takeover day. Me pateng program in mention Ranwood. Kasam o kapingong principal, school o twin school chorus. And high school me yang pateng mention Ranwood. Malgatin kupura po yung kakpatawan waon ki korusian. Me yang katwasak set yang aki chorus me iditawan kapkapay to ke tatawagan Ranwood nan radio o bil nan internet ligin ponpe o nan saplaut kan. Sang ni ilakin ko sunnet en ponpe tasan en ponpe ira tukituk tuaw ira laut tuaw. Me katawan ilaki option kapna en kinkak patota pageu nan pareu en uya etungal report ong momot en legislature o wain ponpe. Yei karpewot me sabul mamail kapnan ponpe Ranwood patawan patota. Penkak William karyawan kapna Honorable Francisco IOANIS o executive branch unsak o uya tungal sakarata ni report oralak. Area moni pantola imin patawan pilmen kaping o poneset. All ko sombal magdai pil maitalar o penainay Honorable Lieutenant Governor in Rantoyo, late Honorable Pelsiano Perman, me pilapalitor tien anshow you. Kay diokinte ni opsin kapna aptan legislature o wasa taken me patawan yang apaliyang o papagi armasin punti. Itungal kapingongi o apenainay. Ipatawan kamelele, mobil kaparapor ke me iraik toto kan Ranwood, me bil kat te patosang wasaksit nan kalaruwat me yang pil tata punti. O ya ulia penaramas son papa ipil men patawan tungalan ki itungal wa pan kupurarail ap melel penainay magunutung nirail tatok en puko ong papa way. Mr. Speaker o members in legislature, mohon sa bako iso ko, kitail koros Ranwood, itungal sa karatapan oralak, o pisitrik pe tan patota o patoyang speaker, o members in legislature kaisak, pisitrik pukat, pisitrik in report what, apan patoyang. Area ragatin ko pura yan kak patoyang nantuan sa karatawat. Kayun report pan patosang kampan Rosan Mau. Ibil patawan kamerele magtail koros mangi yawasak tail kat ye o beli yawasak tail kat sang ye nan tatak ko sampalin kabinsalet te lumum me ponpe yang pateng sampapon. Uyaki tatak laut uyaki kapal nie kapantala kaluatela kalomatala sapol matail yeyas me togo melel Rosan Mau en amenemen kitail kay deginte ponpe kay deginte na nevesampon nan sampapon area imen patawanta report me motomot ni oralap me pita kabinsalet wot pagtailen gatin moangi mesang nan arrange sumpar riau elep samalaro kitail ponpe patang efesem ininin tatok laut niatai nanti yang buat sumawat tekapin salet buat te patodong ponpi. Apa ni ansho me karatanger ponpelin ponpi, tel koros katin mangi me uya me kot mukit laut nia kamakita taton ponpi pon. Nani tungal sakaratan nan par tiyo ipatowan me sumawat ninin kaper o esote pipi tangki mais me ban te ansho ta ma anshowan lel ap ni anshota me tan patawan lel do ponpi eri kitail katianger nan dumumut kabinsalet wat te sumawat patotonger ponpi o kitail apalir e bilsansal magtail yang pateng sampa ap melele fesam o sileti pereti toreti kabinsalet wat telelodong ponpi erni ansho me kabinsalet wat eleler kitail agtail katianger nan sabol matail kauna batakan magtail katin buwiayer sompung toto makarayang kitail ponpe pil agay wasa
tungita poeki shote tok penen kupur ai kapara porke me Israel kan me apali yang ketail melel kampan rosion mau o office taken don't pay national government o NGOs kan o government in Japan, government in Australia, government in China, government in America. O wasa taken chorus meyang sawas pena po na pali kapinsale te sumawat. Eri ikak patrawanta ranwat me sang niye tepta miye leleto ranwat kapinsale tala me miye sang nan somper samal eto taretrail kapinsale tala te mela me riak silme. Ipatrawant me nembewat pilau tong kitail awong wait lagi kan kitail inin kita te sabol matail nempen kapinsale tala ininin malaulau. Nembewat kak laut sang metkinin ma sabol matail tataken tore o kaunabatan perere sote itar. Ai patrawant kamelele me kaunabataw perere itar poeki makalagal nan kausan nan tren pasakan unan wayun sek ap ni melel tame kayu tar kabinsalet wat yeyi token silasil ika paraborg me nanatal ketiang nan tataken token silasil kitalepen peitak o kitalepen kasapurpur parata ap wen token silasil me parata lel nampeyu magtail kak kupurkiyo kapingki meyakak tarik cai. Me wewe nan pungan aramas ek, aramas wolimen yang aleti to konsilasi. Eri imen patron kavoreta iropukat moni pan perdola sang met. Puen kak pil sansalo, enkak sansalen pun be me. Kepinsaletin COVID-19 sote solamie. Epat patosilite pun. Ap esolano kuya mekot kaper tuate pil lumum tekan te sumau. Uyala kisen sapul matail ni sakar kita nan partyo. Me pa uyala kisen sapul matail yeyas. Me utan sumau te lumum yu bangken mi. Ria peg-pegen kama-kama kit palien makalakal. O cek wasakan betan tontor kaitegen te COVID-19. Ap kepinsaliat koros ak Thailand ketiang nan mukdin makalakal. O sang tekan betan tore. Sangon lumum te sumau sodil bilbil. Ong kitail menton bin. Nan itungal sakartan partiyo ipatuan sakar kita me. Sabol matail pet me pat-patun munguni pet tuwisak. Ibil patuan sakar kita me. Nanain sawo percent wunisak en pet kan me patro imun-muni kinautaut na nawarisak tayo. Met me wewe ki pet limisak tayo. Kinuya tawa nan ran koras. Lel ni atal ketong nan palien COVID umurisang mie eo mebil pagi atandi influenza. Mebil karayang kaptalong toto ong kitay. Iko parabar kumen nempekan pil wikla o lap pueki torren sumawat. Ap wen kapreto kupuratail ong ni kupuren rosono kaparabar me aramas riak silmen me patuan kebinsaliat kila COVID-19. Agtail bilban kolokolote katarapen sumawat paterno lel kitai. Ranwat aramas wanakit sama me tester o positif me mie. Ap resote kaptalong nan moni me riak kit sama chancal ranwat ap ragat katte tepat patoni arai tungalim te 10% sarai. Nan itungal sakaratan partiyo ibil patawanta me kampani monmuni division lemami. O naneu division kan sabon matail machine and dialysis me payu. Nan partiyo isakar kita o isakar ponpi me machine bukat sektor kak tatok. Ranwat ikak sakar kita me machine payu wat wiya tatok o wiya papali sabon matail lumum en sumawin sukat. Nan itungal sakaratan nan partiyo ibil batuan report ki me sabul matai talk to eklimmen.
me te pempananan me limmen puen ka katawi tatok ni shoti tarap e pan shote kawika imen sakar kita me emogsang nan doctor ek limmen nan parto yo wen ka chorus o bilwi yawi ranwat sabon tai doctor ni monmuni me ek welmen me te doc ranwat o yemen bilapte nek sang vici kareyang rapan bil kanakela internship on vici ratan patoto o yang pateng doctor bon pikan be kakeru yata doctor riek o bil yemen me utan sabul matai doctor mungyung doctor mas me imununi pitan nanti yang peran potawan puratong ponpi pueki anane pen doctor palien mungyung cardiologist palien mas ophthalmologist ai ka parabor gimme tada puat tan wi mugmugit ko sabul matai nurse me limek tuamen wi the doc ranwood o graduation magan wi awang college of micronesia a director in moni hutan pan patotila o kin trepo en kasale yang rai mereka kata graduate o tatok imanwani ansho water metkan wi mugmugit nanai so koros poegi chalanane nurse tribal katanane doctor apoegi sangkan egen kapal awutana wi nanti nan pare upon patapat mia kampa kai mi patwanta kampa lemau me mia eu division me mia wasan wuyang ran wo bil sansal me bil mukmukit o bil kosanti ran kan me gna pali yaramas di patwan ni silkan eken ritidi sang wipakon ita me got karwar aniet niare ni peng nialem ragen papa o sabis yang aramas ong ni pali ngi ong ran kaunu ran sarawi ragen patwan open ta clock isak o close clock isu ni shoutuk ragen awi ba miana ane pen wuyangi ran kaunu ran sarawi clock isak o close clock isu ni shoutuk erimen sakar kita rupukat ibil kamele me imun muni palien wuyangi anane postita sign kai poegi Thailand ka katin mangi me yei kulok pukat o ranta me kak sabis kachwan ni e wasa primary health care bagan pat jilinan pon pe wi asili tokan sila silkan opil toka te wunwunie kubura kan te irkan me lumum te misalnya tua te NCT sumaun TV sumaun tok opil ke misalnya tekan primary health care we bat jilinan pon pe opil apa lirai ye yang sabul material dispensary me mie sabul men pon pe dispensary isak mie dispensary limau patonan kala ben win pon pe dispensary limau patonan tagakan me pato deken pon pe sabul material CHC bilyang we sawas o kata ulate token silasil matana nanape o kasopen COVID-19 pilwu yawite puen kak tetek mayawasak tail ketie o sabol matail insono teluwatala pueki eutananan tailen kak kolokol anana pen perere kepinsalet wot opil kepinsalet tikan teno perala ponte eu tali me bilyang patotan kampan reson mau yei social services wasak set megen patowan apali Israel kan me pulopul Israel kan me ligailap puin miniminen liakan Israel interest group tekan opil yang aki talian kamaton erimekak patuan sakar kita sang ni office me moto sang kemban rosion mau ye social services tatak meru ya patuan ko to mie mekai ap mesilu mekak patuan ta sakar kita ranwot pagmailin katin mangi meime tan uya wi ansaukaran kayu ye International Women's Day te bonbe Women's Day mekin uya wi March 8 te mas walu en par koros magtaibil katin kamanalar ko senet talent patkieng sampa o kawawi ranili keryau
en mokit me bil kau kau nop yei March silisa keu me kunia sapul matal cultural day. Kesilu en kamokit o kau nop ta me bil mimie yei program te talk and micro games me pan uyawi Republic of Marshall Highlands 9 July in Parwood. Sapul matal kau nop ta en coaches o sensu piluya mokmokit ko. Moin lasi na itungol sakarata mepan Willianti kampan Roshan Mao report in Sapul Matail Tonby House bepat pat Honolulu ranwat Sapul Matail te 10 pasatail him bepat pat Honolulu Tonby House we to talk e onontar o inin kaselel o men Tonby kan me we pagapagatar rayang so sirai I mean patawanta ranwat me Sapul Matail Tonby veterans te Israel kan me younger Tonby o protong Tonby Raibil yang we are top priority pueren ka kalisawas yang semerapan patola awai te Honolulu puen reben sawas erimamia na pen robukat ma shoto rongin parata ai paton pegi veterans in Tonby pun en kak pilkin neulang director of health services Perangka ke ukupene tuana na pen sawas na Honolulu po Sapul Matail tundakan awai engkak so Israel yang semerang parala we are Israel tungal keso te follow up and winning kaim sakala report what iben patowanda me sangon lumum te kepinsalet limau bekin kalap karayang spella te kepinsalet dan kitail melil men Tonby yeyi kayu sumawon mongyong keryau sumawon suka kesilu cancer kapayu septisima o limau kepinsaletin COVID-19 pateng met mie sawas mebil direktar sang ni Sapul Matail wule pekan yang pateng meeting kay liki o panka kaleto sawas entubuson tatak nan imunwuni yang saukar riyai men sagara kita ni orlap kubur koros me mubut kwatu yuyawi o katagabe bilwiya mukmukit ko ag magaten kubur po yan patolang sin report motomot sang kapan education me Director Stanley Etze the nanso way medalim patawan kapaki yang Tonby ko yet robot podot met Kambawar the Department of Education the kamarain makolokol kayu to talk toto nan Tonby the non government Rail kolokol to talk ponangin isipuki Rail pilapapaligi to school Tonangin isikit 1 centu memimita ni million isakayo. Ranwat trial ka katin masani memieton school kisang patosang private high schools, opil public high schools. Me patosang private high schools, stone school kit silibugi. Me wewegi stone school walikit silibugi sama patonan school in Tonby. Ipatuan sakar kita nan partiyo me when toton school kaleb pil toto sang ekai ton state innovation. Imen Ulianti campaign kamarain o uya kapingong legislature poeki budget me ipatuanta ekin patota ni million isakeu o lela iretik tekan me Siyotoka kita reng apali Sapul Matail siri. Apoeki kupurmau utu ten legislature nan tar entatok te paran moni riagit risakeu momotwat legislature in Tonby kat kita tala isilop wanakit wanan walikit nan paran tatok
Riesa kriau memotuat kat kita rar te milioneu taluk walnen limakit o ni parent tatak riakit riesa siluat legislature wat memotuat kat kita million eu wallop tanin isikit met karayanger tatak en school ekis maletak apil shotita imen pil sagara ku porakan tuan kebepaita caikan nan kampan kamarain kitail kindan nan tiyang tuan school kan peran ka kaleti kang obil totalang naneweu takatoro tama kinala tay robukat kasanti pen school ab melil son patak eri koneng kaping lau ten bil to son patak me arail chungal poi poi shotitar apran nan tiyang po sapul matail serikan engkak poita nan mogiten kakairata o kakayo kiyala son patak magtail kin pateng FSM national government o ale certification program gay buyo mukmokit o kak patrawan tame nan par yekit riya kriyaw patrawa sam par yekit riya keu labalan kerta bilmiya nale certification allowed kila percent issue me wewe ki me tapuki Uriyopugi siyakan tamen kotang silupugi pek isimen nantar rigit riya kriyaw oi batuan kapengki yang education department tatak ko sampal buat to mawat sabol matal pas me uye tangatang don pe ma papali transportation plan me miye sabol matal pas pek limpok nani tungal sakaratan partayo ipatawan me tait katinanane pas riak mia pas kap kai pil mia yer o pil sawas o imen pagi kuburan papa nono kitai thailand ka ko peneng sabon mital kampan kamarain poeki utan pas sotita o pas kan utan ke napaliete ECE o high school nani rairen main tatakut trail katin katkiyang tapatawaneng elementary school chorus en yang tungalen ki yang soma ren kak yang peitai tin pos eri ananen ben pos melau toto ap tamemie transportation plan memie sang education department ininin kasilil omok ipatuan ka porpor ki magtail bil plan kamelele me sang tata kap chorus utan pan mie challenge sangon mogit chorus apan kin mie kapalpe ai koror me sabon metai tutut pene pan ka kapaliata anane pen wasa ko sompal pen pas driver ko sompal pen pas kanen mie ko sompal pen tangan na tona len mie kareta wasa koros pananane eniu pene office and transportation infrastructure me isanan ken matalanim katin trapui office yu magan sabulman ki apwali sabul matal tatongkan me patuan atan ki infrastructure me toko him toko yal toko pris toko mogit kan koros poleyang pukon palien pitait ong tagan ligan pun pikan sang pun pi eri imen sakar kita me sabul meniso office in TNI pilwe kat ko mo o apapali prachangai me bil changalar sang nan par tayo sang nan par ya walip samalaro kweki kabinsalet COVID-19 iko parapor ki me mugit kat pan mugitoi mentata mamie sin ka palkin parata ap sabon matail machinin pun peyo me miata kakuyeta tok tukan war tubutup awar sisi kalangan dan kupuraniso kempawat te office wo table mokmokit ak thailand bil katin kubur eupene poen ka kapali wasakan be bil kak kin kak sewaseta office wo choto kalep poepil euyang Bonpei Transportation Authority the BTA
PUC, PPA, EPA, opsin sa puen karayang mungkin din tatak pukat melel imanuni o campaign school takamaray. Iwan ko sumpal pen ewe office ekin kak tokalang office tekan buen kak kapayata tatongkan magtail ketin susubay tamamasanin. Office in Palian Moni, the Department of Treasury or Administration. Ipatuan sa karkita nan partiyo when Moni kan memiya. Ranwood ikak patuan sa karkita me supplement pon pe Moni sansana maut. O ipilpan patuan sa karkita in sukset kaping pan kupuran isunan kanu. Mekatin mange o apapali supplemental office in auditor's office. Poi office what makin tetek. We are pen sent kan. Tataka pen sent kan. Mukmagating sent kan. Mamelel ewe office. Kun we apapali, kun we tatangi, nipung o melel. Eri ipatuan ka melel me. Tame mukmagit nan office in Palian Moni. Office in auditor te ne isinan ka nu sabulman ki. Pankin te kata, tekatin te kata. O apali puen kak patpataway te nipung wuli-wulian apapali sabulmen pon patient. Imen patawan tame pon pe wiya apapali te nan pare we papain when pipan me pon pe Utilities Corporation tungalan kiyang Asian Development Bank. Me mimini limalop rianen. Met kin katoror sang nan sabulmetal local revenue share sang national government ong Pompey State. Talian Moni pinanantiyang onoral kak porang tatokeng national government o PUC puen kak apalia sang when sentuat pueteken katoto supplemental reporting en kakin marara o uyapen painla loanwat en kakpung. Imen sagaregi speaker mumotin legislature kaisak opan kupurapangan Pompey may supplement Pompey million riyaw elef te 2.5 million dahil katin nagitalar o patpato nan tangka PFSM moniwat patosang ni supplement Pompey dividend sang share dahil supplement ki ong company CFC the Caroline Fisheries Corporation million riyaw elef. Tatangkan me option Moni pa nantiyang poran ka kapaliala yeyi apali tami patawanta sangon ire sapairai roso titar me pita Asian Development Bank loan o ire kan me patonan puk mekin karyang atail kin qualify o pilapali sabulmen Pompey State in Pompey State tungol Puipantong Ewe Municipal Government. Essential me Pompey State sector kapungala ong Ewe Municipal Government Moni kay isang paragay mo. Ergatail patroon apalier patrotor olel par riyakit isak silu patrotong lel par riyakit isak wal. Patroon kamelele me Committee in Finance and Legislature pileo yang campaign treasury en executive puen ka kapali o kapungala puipankat me pantala ong tar riyakit isak tuaw riyakit riyasak ay kak sakar kita ranwat me moni bukat pinkalaw kamagit murin atit pangkin wiyaw isang auditor's office. Report sang campaign R&D me Mr. Hubert Yamada patuan mange office what me patuan tungalan ko puko entetek mugmukit o kirtan payen way opil tatak tekan men pita energy opil sang tekan me pilkin palangalangeng office tekan me anane talien ninset meraseng OFA agriculture fisheries tourism o wasa tekan mekin eleta tayen way eri ikak sakar kita menan COVID-19
sabol matal tourist tukla anan parma apten nak chapta sang August riyaget risik riau lel nan December riyaget risik riau sabol matal tourist perang purato o sila ko tokan kak patuan ta ranwot me chapta la lautla o ye totola karasebe nan son pungan August Israel kan batu dong pun pi me 50 pe kamen nan son pungan September me 50 wanek October 80 pe tuamen November kit silakan ismen nan December me apten nagla aramas me batu dong pun pi kit epuki silakan wolemen met kasaleta tuan purupuraton Israel kan men ligi memen patoto o momait pon pi sansal magdal kat ki wasagai me pato tan lemen isbau o labalapin matol nim kan o malen wawin pon pi ye nan matol magdal katin mangir me yang pato yang nan world heritage o epelkan pilkin pato sang wasaksit Imen patuan tunai yang ada sakaratawat reporten sabol matail Tourist Information Center me pato taman nan win matalni ranwat structure word nakier o outer kananga kan koros ain showkis karan ka parpor ke me eu penen pali kan koros metan pato sang uliepen palien tiak melen palien office Kalian TNI, up melel, kalian Japan government, me donate kita money, me yang patu yang money tekan me patu sang evesem, o kana kala tonpi tourism center me patu teman, ibil men kapeng yang ambassador Japan, the government Japan, tuan sawas bukat. Eu iroko sampal me kampan RNT kin patona pali sabol matal yeyas entepa pengpengla ongni sinsak tak sinjungal magtail kin kachin hotel ngoto nan win ponte me we food security maranwat maun lapiu pan we awilikiyo rantiyo talken Ukraine Russia Karayang pailautlan tu busukan mi. Amapon pay pan siya Katiyang nan tatakan kakelay liyala sabol matail sumot o tatakan sap. Pagtailan ka katin pay napali kitay. Agtail pan puya katkat nan rariyo. May ansyo koros taipan ititangak. Pon win ligikan. Eri ofisin maranti pil nan siyang wan kak koros. Ren kamakit palian wan sap. Ren kakayukiyang government in China, government in Japan, government in Australia, government in US, all will watch a taken. Making kak sewasya po sabon matal talien mutual and kak magmugit ko. Ipatuwanta metkinin po ki. Itailinin yang uya wasa mekayu kutulap nan sampa. Aptailo awa telong ito patol me patpatokan kupuramail kan ranwood nan container toto. Eri Magtail kak sewasya ta utung sabol matal wiata wasan wiata pil kan amoin tay kak katogeti important pilong tonpi opan katogeti sent and tuwali lasang tonpi me we import substitution and pateng food security karasa betuketuk mal ketin mangi kupuran kutor Kirail kin katinor hotel lang ito naneu irairen ot. Kes sil riakit riabuke paisa kwalu. Me woga nan tien sompung eu o lus eu sompung. Kes riakit riabuke paisa kwalu. Ipatuan kami le magtrail koros mangi wan pailautin kutor ranmo. Mie riau pesong-songan rup me traktor ranurti apa-apali me luka ito puin kan me mimi Rogers University nan US Rail pateng RNT o purang tek sapal pemia programin kutor retail nan parto ki samala tame
solaka tamak areta o tamak teka kuya pen ka kapreto program wat putalente no kikilong to kutor ansho course ni karasate Department in Public Safety, may Director Patrick Carl, Patrowan Manga, o Department what Division kay Mia Lale, na pali emergency, pali in 9-set, the rescue, pali in traffic, pali in repentive, o pali in apapali, Roson Mau, the safety naramas Francoros. Ikak Patrowan Sakargita me, when Toton Trontotok me patpato nan public safety rail me epuki isiakan ismen o nan pungan epuki isiakan ismen what li me exilmen nan pungan li me exilmen pukat me walmen we are police officer o ipatuan sakar kita nan parto me silmen me patpato nan police officer. Ranwat rail bil totolar o yala me wolimen. O tatok pugat sang ni tatok nanti me mukmukit o ikamele me karyawan kapna. Pan patenger office and executive a kempawat paninin mukit way. Pergi office wot me kayu katin masani chepin office me pan katin sewase puen kap mukit. Ipatawanta me division kay mia, division in police and security, division correction rehabilitation me woki. Sabon madal wasa me nan parangan patpatoye. Katikin wasan seliti. Wasan pureng kapureto aramasakan niatay bilbankin luketo Israel kan. Merasem patriotive. Begin kat la wasaw nan weak chorus. Puen kak so Israel kan me patpato nan kalabus. Puren kak pilpureng tek sapal tamik tel kak Israel ko. Ren patoi upurlang nan samurai penini kausan o pil kak katayang penini o kausan mekot metangkak sewase penini. Wasak set esuda tanpi kalabus abwasan rehabilitation. EU division ye division fish and wildlife mi patrowantar wasak set pilken yang pateng ote parenti puanka piltetek wasa me kaligiliti kan me NGOs kan kinsa kin trial puete momala sabol matrail 197 to 1 taka ikaparapor ke me ulia pen NGOs kan be pateng ranwot katin mangi tami patpatuan EU division ye Italian fire or emergency ikaparapor me mai katin mangi kain koronga emergency ambulance kan kin wuri war yei 911 nempe me miran wat police station o ipilmen kapengki o sakar kita me nan meeting kai magan wi yawi Pohnpei state bulia pekan kin insan kila o tungolan kita iso mau entek mogut teikan te anan teikan me sudogan yang pita meeting me teikan katla te patolang lole me karasebe Ipatuan katarala, Director in Public Safety and Young Meeting Kuam o Pohnpei Port Authority General Manager. Rail patuang nan meeting magin pateng Amerika maatan ki JCM, Joint Committee Meeting. Nan meeting pukat, wayin FSM pon pateng FSM Government o United States. Mia Rong and Sawas me miela o ni Puraton Director o General Manager Pohnpei Purang katarala bulia pekan sang ni kempariau wat puran kaktek arail patrawanta me mie ambulance mie men sawasin muni o sound teikan me patpatokuam ntalien sonpe beka kotong kitai ni sote poi te sote sais perimen patrawanta ranwat me tuan tatak penen talikan US Embassy paten Public Safety FSM President's Office Melel Foreign Affairs Wida tatak tubuso kat metiarak and kak patoyang ponsop o patodong ponpi. Ambulance silu me mie plan be mie en mie apat na new substation me palien kampan public safety songosong kaskasane. En pato matalenim substation
eu and pato kiti substation poki yei weiriawat makayuto o bil weiriawat me bil kayu to o respond in emergency kan me pangin mie angka kamangaila sang nan kolonia ong metalanim sang nan kolonia ong kiti ap en kak mie te sangate metalanim ong kolonia te sangate kiti ong kolonia me pankak wowa nan minute silisek lel paisek lemau imentola sang office o patuan ikis motomot ital katin mangin may sang ranwo tayo PUC lial wiya kun miorala pimen patuan sakar kita me World Bank sanger nan patriyo kosanitier me ponpi pan sabulman ki million isakeu sama puen ka koneta sabulman tail wasan katangata lial te non-thermal power plant Palian USDA Rural Development, pilkin patuanta million riau point tuau puenkak patuanta isangon mesin mekak ale karakaran generator cekan opil wiyaki talian. Million isak payu pil patosang Taiwan puenkak sewase robata elen wiyata lial cekan mepan mi retail merasa yang naiset opil siniang opil wasa cekan. Kapingong US Insular Affairs, the US government, puegi arail kinkak sawasawaski, when sent kan bagang kuwasang nan sentin unallocated bagang patulang PUC. So say rekan mutanin ko sampal pasaksi. Talian pil ong PUC raipil katakatang pesang project in PUC pil kan nan punti. Pat-patwa tala matalim, opil pat-patwa tila kiti. Isunan kanin wain matalim, pat-patwa yang PUC, o pil office taken pila papali katang-tang pesangin pil nan wain punti. Tonpei Transportation Authority, the PTA, me sa wane, the Mr. Bernie Martin patuan mangan. Nan robot me mie, tatok magpuitar essential met alakan mukmugit talkok karos katin mangi katila kiti katalamatul wisonu net kolonia sokes yamu manalakan rai mukmugit o commissioner in PTA tondagan PTA kan kinnan tiyang patatop katin mie when sent me patota sang mumot ko sampalin legislature me napali alakan Commissioner o tontagun PTA pila papali. Mie oramen me wialar me kot me melen o tail kak mamasin lang sa wasin sent kan me patpatolo sang ligikan puen kak sewase sabol matail alla pakan en kamawiala. Pil mie sentoro me patodor puen kak pil sewase sabol matail alle sepakan. Ne kinsote petep kak mirante. Kamau pen program me patoto po napali alasabakan me uksang alapkan ranwat repat patola nan local government kan poren pitengki tame municipal government anan me wewe ki abansan salmas anan pen local government kan patotong Pompey state apan patolang national government poren neukilang company taken esure tu water rante yem repat patoto palio planeta tame pan patotong Pompey nanaray sector trek o kasawi tamanan. Riyo mugit magusampal mapten uyaw. Office in election, the office in Talian issues, ikabarbar ke me kamumatan ko senate kay patpatupan ko rin legislature, me song-songan ekis kawukala sa bulmatay tatawagan issues, mapangka kamangayala, kahit akin kapayakalat ya katorala. Option palian isu sa palir ususong karyawan kapena, essential ranwat, o ususin ulipen net technical legislature, mabil poitar o bil essential ranwat. Reports ng Housing Authority ni Mr. Onlino Lawrence, patuan mga, kambawat uyapapaliete loan na kinmiya.
o kerta mie apanana pen ututing sent sang Pohnpei state sang national government o pilwasa tekan bagian ana pen im en kamaulan ten pasakan ekin lalaut nan ran koros e wananin wasak set ye ton tatok en kak miela pen kak kamagit tatok me anan nan kampaut ibaton kamele me nan parto yo riau samalaro mie pek wiau yang office wo ten kak tek ten pasakan buen kak ononta melel wasan kotala imun kainen kan buen kak sewaseyang sabal matail yeyasen roson mau te en katakala lumum pergi apan apali makelakal en ten pasakan melel wasan kotala wasan nan ten pasakan ikapor kime tatau pukat pil mukmukit Pohnpei Port Authority, the PPA, I kapungi tabe miayer sanger nan sumpung office patroto Pohnpei Port Authority puranger mukmukit pergi pipirin sampir o mukmukit ni shop pil puranger sabaltong Pohnpei. Kakirta ni sangan nei patawan tuat R&D on tourism tatak pukat mukmukit koi. Ap orala pen tatak mukmukit nan PPA met. Yei kamaulan ong nan skoso. The runway me government in America pilpan sewase o government in Japan pil sewase seaport expansion magtan din mamasani sang rantayo mi study yu ban uyawi punyu ban patoto nan March and 2023 poran ka kuya assessment what imen paton sagarag purwat me Pohnpei Port Authority pilanane te sawas sang office taken melel talien green climate change o wasa taken makak sawase ADB World Bank nie pat pasisli nan Pohnpei state pil patalanger FSM buen kak sawase to al me patosang nan causeway connect lang teget pagi ko sambal bene alwat nan ewew sompung melel kin nan November set kin lalata o set kin tangata bonal ewew ye lalautla nan par koros erkeperpen wasak set ma panapal ayito wasame katokapene Pohnpei ong taket pilmie plane pen roperop me Senator Perez bikabarbar kin me lukin lang so ulia pen matalim kan Florida nan ka boy ma sota nan pen eu wasan sompir toror ikapor ke memia kamu mata pe mier sempar ngater samalaro utai lengkap pulpureng mama sani repukat ma pan koneng Pohnpei nyetai pangkat ket ko Office and Overseas Development Authority the assistance me paton patoni opsin kapna ik sin office what me yawita o kalangan ko legislature po apa pali 1 cent koros bagan patutong sapul matal government o en kak pil ne kalang wasakan bagan nane sent me patosang World Bank Asian Development Bank Japan government US government China government Australian government United Nations koros o South Takan koros me bilgin patoto sang FSM national government ye office what me kan kak kolpene tupusawi puen kak te kata menia office me kai wanane puen kak nene lang wasa last in report me pam patawan taranwat ye report sang EPA the Environmental Protection Agency malkatin mangi nan tareu pampak toto talien report kan mie mukmukit o ikak sakar kita me nan paret container in port me regreta container issue me bil mier o pagatarlanger South Korea puen kak pil kaprelang oto sent puen kak pureng nan revolving fund me patpatoren EPA and Pohnpei state Waran na isapakan me wala me patpat sili pe onalakan EPA pila papali patpat kiyang PUC PTA o pila office taken puen ka kapali sang
stosa me olar patpato ponalakan. Irai la pali sanger stosa silubuki limek 350. Apo bil mogit lata botren stosa papa ko longota patpato longota nan irai rin shop koros nan win punpi. Eri utana pananane pil plani wen mie puen kak patapat o apa pali stosa kan irai pan onon lautla temamala ola o patpato tiang lemana alakan o yawasak tay pan ketkiang yang murun mo te sangon misita pan apali puen kak kapreila wasakan meraseng South Korea. Sabulmatai recycling program akan mukmogit equipping government in Japan puegi recycling facility memia pat tagatuk government in Japan mebil sawas kitar moni o karyang tibuso bukat tampil santi puen kak sewase apali tamang taikin ketkiyang nan recycling and pumping. Sabulmatai kento tailen katlang ni sangon recycling taikan puenter tengah tiang transport. Ria pisituk pen report may pan patpatawan kak patonan painter may pan patawan yang speaker. Mr. Speaker, members in legislature kaisak monsa poko isoka tunpiyu pragatin ko pura sakaraw tawat mo nagis ray-ray lang. Pisituk pe patpatonan tami pan patawan yang speaker o kawewepe me anane en pato yang Israel non-Philippine speakers mere translation in English hopefully Japan and China apan mere copy state of the state what puen kak sansal yang chorus tama parata imen last kilaw kam sakala itungal report iretukutun kay may patawan kamele me koneng en sansal karayang kampa chorus ap melel office in school, office in Roson Mao, office in election, office in TNI. Tateng local governments kan chorus. Melel Israel me patpato takat ligin punti. Ananaben soap temen pitait sang punti lel takeral. Mi resolution you patpatopan ko puramay. Ni kamelele me wiya umukit. O option ka na build on a batar puran sen patawan tatangki. O kamakitala patayang option OTA. Puen kak pegisawas ren government in Japan, government in Australia, kak government in China, the government in America. They build a national government. Wasatikan makak sewasi child utan child ketenanane men pitai me pan kak patpatoila kayu malaulaula pakeu nanson pungai ponpi shatanane surveillance boat ponpi anane passenger and cargo ship erpekpek ma resolution wat pampil mau tasang mumot wat option kapna ona batar niat tepier tutuang government ikan ni preliminary meeting apan officially transmit murin sabul marag resolution apan kamanaman sang motwit. Imen patawan sa kita rekeryaw ponpi task force me yawitar po napali ka school pen komogit wuklan FSM constitution. Ika parapor me sabul constitutional convention me miye na FSM irawalu me anana wuktekla mi rail ketin tepatawan apali. Sabulmen pompi task force me isanan kan net ketin tapui lukun langso nos o rail teikan me apapali tatawgot tepir ai men anso mau geran wo to tungalun ki yan kak sekregi pompi me tatawgot tepir nan wison nan win pompi o pek karusien en kak pateng o yang utung patatap katen poita ibil patawan sakar kita magtais tukak tete kate poinitar te ponpi aptai bilanane yap ruk okusai puanane kamanaman lan wugitak pukat anane silikis payu te percentage sisak lemau 75%.
Onontan office kan kasilu o lasin itungal report. Onontan office memiran wat try katin mangi Pohnpei Transportation Authority imsaklar o wiatatok. Try mangi me Department of Land pil imsaklar o bil wiatatok. Try bil katin mangi me OFA, Office of Fisheries and Aquaculture, pil wiyamokmot o kariyang pil nakla. Sabal matail Office in Public Safety, miya kamaulagay pil wiyawi, pil mokmokit ko. Sabal matail EOC, Emergency Operations Center, may patpato paliogis of Singapna, may panapali an emergency ong 9SAP o 9SIT, sang Department Public Safety. Sa Westwood, pil patosa sang government in Japan, o tapunpe patosang government in America. Ria I patuan sakar kita mabukat poyi ira toror kami anane current way melel speaker pemumuat kesampalin legislature engka ketin mangi a pisitik o luwekan yeyi me pan pato yang speaker nanai pan kairalai tunggal sakarata I men patuan met monei pan pato disang wasakset kalboy tunggal kaping pan kuburan speaker legislature. Kaping o wawlap tan kupuran eruption Pohnpei. Melel armasin Pohnpei sak me moiteng ngayo karyawan kapna. Sen patuan papa kupurakan lelitong kapayun par magtais kat lalaran mut. Imen patuan pek niyan sawote utut poeki eteten irairan ay sawot irairan tatakot Tail setuka kapaliala tatang koros magtail katin sosotay. Ap katail katiyang nantami katail koros ka kuya pene. Pui kaparaporki. Na kaitegi na mente magin ka kapayata tataki. Sion wutatalmen. Sion kamakalmen. Sion papa legislature nan wasakiset. Sion apali ton school kan. Sion kung kan. Kitail koros emen mie puka ko sampal retai. Resabel matail oralapin administration wot yei engin kelap. Nan engin kelap isanan kanet katta o masen nan inauguration mewiawi January 6 2019 nan palgar chim. Iso katin masani me engin kelap pananane emen kitai. Wasa sotelibil. Hariban patron pekita, me enpoita, ma Alexander Crampel, me wiyata telefon, kaita kinita kalet me bang wiyata. Ama Thomas Alva Edison, me wiyata light bulb, akaita kinita me kakuyata poen kaklul. Eri imen patuan ranwat itungal kapeng, o patuan kair kila itungal sakarata, peitak pukat. Makaita ngin kitail, is makaidegen met ayat moin sapako isoko speaker honorable legislature karusian erero itungal sakarata kalanganan kubul karusian Kalangan Kabina Honorable Oliver Puegi Sakaratan State of the State message memia. Trailan kakan kadla mo trail temone ban racungiti sabul matrail uya kubur mai kubur ya po ingkak pileu ya jungal Sakaratan ulian trail dia uya sabul matrail Sakaratan kapung lap ang kuburan ni lap Sakar misik o kapeng lap ang kuburan malan wow ki wasalapalap paut laban net nan markian net wasalapalap to kasa nan markian pengelap ki isyoko sanan kanin madalanim sanan kanunu o sanan kanin showcase ki lapalapkan koros
Mele lekant ko nan kan yei ko o nanalang ko nan kan yei ko. Waun ki labalap ke itu koros dan balian tiak momocho government. Mele government silu, local, state or national government. Waun ki Kabina and Phone Bay, Honorable Reid Oliver, waun ki Shabong Lemomi Tamutungal Warak First Lady and Phone Bay. Waun ki Kabina Karyao, Honorable Francisco IOANIS, o Shabong Lemomi Tamu Warak Second Lady and Phone Bay. Waun ki Melel, Katail Koros, Mayangkat, Poeki Mon Shapoko, Nan Wasakset. Essential Meran Wat, Uya Ran Toror you, Ran Kashampal you. May Nan Par Koros, Shabul Matail, Kapina and Wanipon Bay, Pankin, Masan, the Sakarata, Ong Way, Ong Irapuitakan, Oiran, Oramankan, Me. Kamelele me pan taipan shopai. Mon sapoko isoko. Trail korongayer. Trail aramas ronger. Trail shawas pene na nirekan me sanshal me uraman kai me taipan shopai. Ituan kabina patrawanta. Hemene men aramas mie puko. Wen kakapayata uraman pukat. Itu wanai we speaker, iben kangonga yang ay senator kan, sen kak eupene, seronger oraman kan, o sen kak eupene hang o totok pene, oraman pukat sen kak peita. Haimet memen wulian kiti melel puinin kokosonet kaisak uyat tungal sakaratan kapung weki Pergi mohon siapa ko kat kapung pergi show ko kat o labalapkan koros ibin kapung kiyang melel diplomatic corps ambassador in Japan His Excellency which kami uliaban US uliaban Australia Her Excellency Kauli uliaban China uliaban UN Mr. Chav Van Herten, o labalapkan koros nan sang nan way laut kan mayang patyang tay. Mal kubura po yung isra patrawan lang-langkan, tay patrawan lang-langkan, o title kan may nintroto. Amay ban patrawan ta may tay pan lalakap. Ipiliman waon ko melel, siyong ko pong lapalap, Joseph, yang amu siyong ko pong kan, melel siyong ko pong David Anson, may patrawan, o kaunin kempakan koros mayang patyang train. Sion toto kontron toto kan koros. Sering school kan mayang patyang train. May patrawan siyang fix o STA nito wanay patrawan uniform kan. Kapyung kiyang nono kan papa kan. O trail koros may pulikiti sabul matrailan show, tatrail tungalan show. O patyang kalap. Monshap isoko. O drone way, patyang kabina, ito ane Sakarayar way. Haimet, may menulian kito po ining kokosonet, kaisak, o yaki sakaratan, kapyung o kalangan. Herer, o taypan, komalti motomot, o sapal pene, numorinansyo yun. Test. Kalanganin ko por koros main ko ye tame sensa lain suksej. Sensa langar ko por chon way bakapna kachinda bachawan kairer sabul meta chungol rupo chinta talk the state of the state message. Sensa langar promail kan sang wasan mi chungan rai puinin ko kusanatan way pagunan pon payunsak. Kaya sa bali chungol sakaratan o kay panikan o pachawan wuliyanti Menal Commissioner and Physics Age Radio staff kan koros o pachawan wuya chungol sakaratan kapung lab
Ong option kapnan Wayne Ponpey, karyawan kapna, speaker, o FSM Telecommunications Corporation, Ponpey Utilities Corporation, puya kechechen sawas en tatangkan bakin chowang palwach, ong nan live broadcast kan basakan pachawaneo kuyang chon way pagunan Ponpey yunsak. Heritame sa lain suksej bangko, mesawulman live broadcast na suksej, panich tier wasakasej, ukmail kachinyayang kacher, ong nan live broadcast and ranwach, match meptata, kapnan Wayne Ponpey, kachinyangero nan sabulme, report and tatok, and parya katriya isak payo. Kalangan ng kupuranchon way pagunan Ponpey yunsak, laliwin kinkalalan paywatch, o kasaleliya bangkok, chayban sa balik kamwaj, Sang Radio and Ponpey Radio V6AH.